Misleiding nommer 1 was dan die wegneem van die heilige naam van ons Hemelse Vader en ons Messias. En dan hulle noem hom by die naam H-E-R-E en J-E-S-U-S, wat die name van heidense gode is, wat dan dus die oorsaak dan is van hulle wat die eerste 3 gebooie verbreek. Die tweede misleiding is dan die wegdoen van die Sabbatdag, dat hulle sê dat ons hoef nie die 7de dag Sabbat meer te onderhou nie, maar solank ons enige dag rus, dan is dit oké. Ek was in die kerk gewees met my familie en ek moes op naweke gewerk het en ek het toe met my pastoor gaan gesels daaroor en hulle het gesê, man, moenie worry nie, solank jy 'n dag rus, dan is jy oké. Wat alleen is natuurlik. Die 4de gebod is die gebod van die Sabbatdag. Dit is 'n gebod, 'n bevel. Dit is nie 'n versoek nie. Jehovah sê in Exodus 20 vers 8, Remember the Sabbath day to set it apart. En hierdie bevel het Jehovah om en by 100 woorde gebruik om seker te maak dat ons dit verstaan. Julle kan dit maar gaan tel, dit afhangende van die vertaling, verskil dit so bietjie, maar is om en by 100 woorde. En as jy daaraan dink dat hy sê, jy mag nie moord pleeg nie, die verskil in die hoeveelheid woorde, maak duidelik dat hoe belangrik die Sabbatdag is, want moord is baie hoog op die lys van belangrikheid vir Jehovah. Ekskuus tog. Jehovah het hierdie Sabbatdag ingestel, heel in die begin van sy skepping. Ons kyk na Genesis 2 en 3. And in the 6th day, Elohim completed his work which he had done, and he rested on the 7th day from all his work which he had made. And Elohim blessed the 7th day and set it apart, because on it he rested from all his work which Elohim in creating had made. Daar is geen onduidelikheid daaraan verbonde nie. Dit is die enigste dag, die Sabbatdag, wat Jehovah 'n naam gegee het. Al die ander dae het hy genommer. Dit is die enigste dag van die week wat hy geseën het. Dit is ook die enigste dag wat hy op sy gesit het of apart gesit het vir hom, vir 'n rede. Dat ons die hele week kan werk en aandag gee aan ons lewe, daaglikse lewe, maar een dag is sy dag wat ons op sy sit om by hom te wees. En dan die mens besluit, dit is nie nodig nie. Hierdie dag is 'n verbondsteken wat Jehovah gedoen het met sy kinders Israel, en julle sal wel sien dat soos ons in die video's aangaan, dat Israel beteken to overcome with El, met ander woorde, almal wat oorkom of oorwin met hom, is Israel. Hierdie verbondsteken wat Jehovah met Moses gesluit het, is die 10 gebooie en deel van dit. Kom ons kyk in Exodus 31 van vers 14. And you shall guard the Sabbath, for it is set apart to you. Everyone who profanes it shall certainly be put to death. For anyone who does work on it, that being shall be cut off from among his people. Jehovah is baie ernstig oor hierdie Sabbatdag. Vers 15. 6 days work is done, and on the 7th is a Sabbath of rest, set apart to Jehovah. Everyone doing work on the Sabbath day shall certainly be put to death. And the children of Israel shall guard the Sabbath, to perform the Sabbath throughout their generations as an everlasting covenant. Between me and the children of Israel it is a sign forever. For in the 6 days Jehovah had made the heavens and the earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. Dit is 'n teken vir ewig. Dit beteken dit is nog steeds geldig. Nou kyk na vers 18. And when he had ended speaking with him on Mount Sinai, he gave Moshe 2 tablets of the witness, tablets of stone, written with the finger of Elohim. Jehovah het dit in klip geskryf
Die rede daarvoor is dat dit nie uitgevee kan word nie, en dat dit met sy eie vinger geskryf het, beteken dit is persoonlik vir hom. Ekskuus tog. Jehovah neem die Sabbatdag baie, baie ernstig op. Luister na die volgende skrifgedeelte, maar luister ook na die stemtoon hoe hy dit sê. Isaiah 58 vers 13 en 14. If you do turn back your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my set-apart day, and shall call the Sabbath a delight, the set-apart day of Yahuwah esteemed, and shall esteem it, not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor seeking your own words. Then you shall delight yourself in Yahuwah, and I shall cause you to ride on the heights of the earth, and feed you with the inheritance of Jacob, your father. For the mouth of Yahuwah has spoken. Hy is baie duidelik hieroor, dat hierdie dag is sy dag, wat ons by sy voete moet spandeer. Nou as jy ongehoorsaam is daaraan, Yahuwah bespreek die volgende gedeelte, wat hy doen met ongehoorsaam is. En dit is scary. Ons lees van Romeine 1, vanaf vers 28, ek stel voor dat jy lees van omtrent vers 18 of 20, lees dit tot die einde. And even as they did not think it worthwhile to possess the knowledge of Elohim, Elohim gave them over to a worthless mind to do what is improper, having been filled with all unrighteousness, whoring, wickedness, greed, evil, filled with envy, murder, fighting, deceit, evil habits, whisperers, slanderers, haters of Elohim, insolent, proud, boasters, devisers of evils, disobedient to parents, without discernment, nou luister, covenant breakers, unloving, unforgiving, ruthless. Yahuwah sit in hierdie lys van al die sondaars, sit die covenant breakers. Wie is die covenant breakers? Diegene wat nie die Sabbatdag onderhou nie. Though they know the righteousness of Elohim, that those who practice such deserve death, not only do the same, but also approve of those practice them. Kan jy sien dit? Jy hoef dit nie eers die sonde te doen nie, maar as jy dit okay, is jy ook skuldig daaraan. Nou, die Christene glo met die Nuwe Testament is die Sabbatdag van ontslaag geraak. Het is nie meer nodig nie. Wel, kom ons kyk wat sê Yehusha in die Nuwe Testament, of eerder die hernieuwde verbond. Hebreërs 4 vers 9. So there remains a Sabbath keeping for the people of Elohim. Dis baie duidelik. So, tot in die laaste dag moet die Sabbatdag onderhou word. Yehusha se disippels het vir hom gevra oor die laaste dag, en sy antwoord was in Matteus 24, ons lees vers 20. And pray that your flight does not take place in the winter or on the Sabbath. So in die laaste dag is die Sabbat nog steeds geldig. Yehusha is ons voorbeeld. Hy het die Sabbatdag onderhou, daarom moet ons. Gaan lees dit maar in 1 Petrus 2 vers 21. Maar kom ons kyk in Lukas 4 vers 16 en 17. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and according to his practice, he went into the congregation on the Sabbath day, and stood up to read. And the scroll of the prophet of Yeshayahu was handed to him, and having unrolled the scroll, he found the place where it was written. So kan julle sien, dat Yehusha het die mense geleer van die Tanakh, die Ou Testament. Sy hele onderrig was gebaseer op die wette en die Ou Testament en die profete. Daarom sal dit steeds van toepassing bly op ons. Nou vra jouself die vraag, ken jy Jehovah? Wil jy hom ken? Hy sê in Ezekiel 20 vers 12, And I also gave them my Sabbaths to be a sign between them and me, to know that I am Yahuwah who set them apart. Kan jy sien dit? Jy kan hom ken as jy sy Sabbatdag onderhou.
Hy sê in 1 Johannes 2 vers 3, and by this we know that we know him, if we guard his commands. Jy kan hom slegs ken as jy sy gebooie onderhou. Halleluja, Jehovah.